Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani. Pila boleh usar turun kin marama taruh kina ngoneleo haule na chuleni anhana lai sebelah korbe kita main dola betul kina bi mamarota kina dua tal lewas ni ngona ni non to bitokan na radio bulon do bate sip to beketa tolu na tini kamalu na miniti pedila no no din don bin grafi na kabe bin grafi den dai elo benang ge waseto non to bitokan na kabe bin grafi den dai ni bulu benaka main non to no lama no viti bakata laki no bikenda na buno libo merke na bi matin tu tal le sonda satu kina na buku ni daka na buli kina gito kena be kata lesuan tapaka tortukina soer lakutunga pangande soer sangge tin usar kan takar numero wa bukit tu mandri matin tulele boy pura-pura sakin tapai kemuni na wasin ngone ni nanti tobi tokan na radio bulun to patam ena kabini singa bukil lulu endai ya tu sana tiku mantan mentur kota non tu rongo uti atu sana gai pakana mata tu ni sibna pa anda tina meniti non tu program boka mata ke siti beni raturala oya na toso ningauna ndo tale na itaki boro taka bikenta turang inte bana tu saongo siti beni raturala na kabini ben grab ding tangina nama kisang to mekina ro so boto ko lapo oya na programu ya na mauli mata ke na divine group of companies ge nama katok mai sibino pa anda tina meniti bakata lakin na no to lutu bata ke na song lutu binaka na New Methodist Christian Fellowship ya mena bima maniono me do tigani na vitu na kaloko sana me dapat lagi untuk programu na ka vina kan singa buku lulu endai ya nagai rongo tal chunga na rongo me pali songo
Oyani otin programu ke returala abatala kina ke runi waswas ni 75 yana rura sanga bulla meniti. Oke kita bagi kemani na sanga siama tu mai bagandua ni sar tok mai yana live non to Facebook page and radio bulan do bata. Yana kabi na kungi wasetu non to bito kan non to matu pal limgo do kana like do na share en kabi binaka en dai tu sarungo teman ni rongo tongga tomana non to bibo marutaki yana kabi na kuwa. Di sambula vinaka na turang na marama na dhurbu nongone lewa kei ke muni rongoni. Sai kwa ngona nondai rongo e nambongi ni kwa. Era maindola wana turang na presidendi na mbosi ni sana kote lebu. Sabandi take ni wasi ni bulia na mbakibu. Esa na kere tiu na nona bodingu ko Simon Rewalui. E mai e wakai dhori ni kua na mbose ni e sana kote ilibu. Ka wakai dhori me na koroko na sautoka e na tikina kwa weni mbuka e na e sana bo turanga kote ilibu. E ra laki ndolava na mbose ngo na turanga na presidenti ni nonda matani tu koratu William e kato ni veri. Santo ni kala ilibu ni viwa di taki. Kena mai wakahui na viwa kani waka matani tu wawanua waka turanga. O kumbuna ke keito na weka muni me mburu masanga kota keito wata. Enta sarau ni tukuna, i rere kwa mengo na Singapore, ke na ngono bo ke viti. Santo na matani rengi bo, santo na matani Singapore, santo na iloko bo. Enta maruta wa leu, nyongo, santo na yawu ni viru taki binaka. Go, enta talanga na bolu leu, enta reda na nonta bindelia wa turanga, ke na vikoro, ena kena mai lalatu ele una tutu ni biru tagi wonua enda sakre menda tutu ani ena vitalanoa me pakatawani na tutu ngo ni tawana tutu wonua ena bu kena le wai ba matau na vi ba toro de taiki na kor ba usi bi ndeli wonua ena mbaki ngo esa bandonia na boselawa karando botakina le ni bosi baturanga Pensambu to seda que non rei bota na turanga ni koro kamera vai bota talanga na turanga ni abusa ne bota rongo mene vivu que non ngarei bo bina na le ni bonua e bota talanga ngo mena vivu ungiti kamera liu te ki na binaka ka matau non rabi gravi ki na bonua ke na levena raba turango na sana le buto ke viti i bota ni que ne tin ka wana sana turanga viti ele mundo na kene wili koro kene yau mula kene ngulnguli sale bono nonda wi talonta kana ka sarawata mene be ka tu wa politikenda ele busana ka to sarawata na mbakiongo ia aungandre ba me na taringi kenda sena tele buda banda na bena kata ena lomani tolsunga ulembake sa kotonga matanda endo be kana teilebu sa wete na kena mbulo wai lavo e sana patore de take ba binaka e sana sautu mbena kena tobo kena katango mga matua na vika endo ba marangeta keda na kawi tauke ena poluta na raki ni visau sana tobo tambe kana kena leni bunua na kena lutu ni toso kena toso ni mbuli ni vika bobo ena rawa ni te utala tratalo teilebu na bi wando bota taki ke na bi wando taki e sanga ti gobiti na ngongo E tarongi na maramambale na rotin reketi se dhaba na puna e sakere wadingu mikina kina songo bo politiki na sodelpa me baka ni ratiko so na leo ni matambo se lewe na taletunga ni songo bo politiki tale so e tukuna ni rasanga ni taure na ngongo endo na tutu na lomo ni songo na sodelpa e tukuna talanga rote mumu ni be sau e mai boy dorongo e na tutu ba minister e na nona vele singa na prime minister ka toto wata e na be maten tu tani tale so e barita kana tutu ngo rote mumu ne kana tarongi me wasia na nona rai membeleta na be so ngo me baka ni rasanga ni vaka salata kina minister e na buku ni be sau ni mbera ningai kadibaki e sama indingi ta kina madha wa sawoti rote mumu me sana chairman ni Tesari scholarship
ke na loan service. Se tumbu tiko na kawai me beru tō na tampadada ni uvisa na buku ni non rabolo mataki tiko na marama ke na ngone. Ongoe lorei nei tugu baka soku muni mai na bula sawo ti kandina nga ni sama ilu te na tiniga ndona pasende mai na ndona undolu tolu na nrau wasanga bulu kawalu na kisi. A repote take baka topatani ke na ndona undolu lima na nrau kavitu na undolu na kisi ka dingo me na ngau na bata bakaungo ena mbake sauti. Na kia na mai lutu ni wili ni mbasu lawa raramba sa mai lutu talenga kina na wili ni dhalambimbi ena walu pasende na non rabolo matake na marama na tiniga ndona pasende kena sa lutu talenga na wili ni non rabolo matake na ngone ena vasanga bulu kaono na pasende. Ni ndoni tiko na madhawa ni lenga tumbu koso era sa songo ni batamai na leo ni matambose ni wasi ni Pasifika era na bia bai tutu ene wasi ni bia mate ni tu membaleta indo na bia saki indua ni batanga ngende dedere ni the Pacific Resilience Journey etu kuna na minister ni lenga tumbu koso saki asindi toka ni sandondonu me laura ibo ramba ilebu na bia ngarabi kana ndondonu merno kati mai kina na wasi kedesara ni nondambula vai labo. E barita kana chairman ni matambosi ni vending babra mali ni raundui na bali ni bola ni vending ke na bali ni bola ni matambosi ni vending e barita ka ko mali ni adoba mai na ngonongo e bunga na leo ni bonua ara sesanga ti ngani kila na ndui ke na ndui telengani tabi e raundui ngaraba e tukuna beiro to na ndondo no merna kila na leo ni bonua na ndui ngo ke na ka e raundui ngaraba kasana ndonu kina na meraba mboti ena buko ni non ratakataka etukuna ko mali nyongo sana sala mena taraida ke kina na beba mboti mo beira na lini bonua membeleta na volleyball bola ni matambo sini bending e kuria ni tambana ni volleyball bola ni bending enga raba baka tamba kindua no be ka embeleta na bending ka raba talenga na kena didibaki. E sama e bandi takana ministeri ni buli ne wasi ni buli ena mbaki vou ena ndona bola ka bisolia kitigo na loma ni ministeri e tukuna tigo kina na buni bola tuinde ni tambadaga ni buli seli na kurleda ni ve tikini singa e sa bandi takiongo e sa ilobi oti todoko ka sa sulia talenga ndona ngono bina ka givir nangas ni buli marna babarau kina bagabinaka membeleta ndo tale na mbaki vo buli e sana tiga utagi tigo na matani wasi ni buli na mbaki mayongo ne ka rosanga bulga dio ni singa ni bula ko January ena badabari tiko ne matani wasi ni buli ne ka tolu ni singa ni bula kome na karoni wasi ni buli na tiga utagi tigo ne ka rosanga bulu ni singa ni bula me adoba ne ka rosanga bulu ka tolu ni singa ni bula ko sita ena ka tolu wasi ni buli na mbaki ngo ena tiga utagi tigo ne ka tolu wasi ena ka dio ni singa ni bula ko September melaki adoba na ka ono ni singa ni bula ko December e baka bimbi takana ministry ni buli ni be tiki ni singa e sambi biu kotongo na rani vanga ngado takana ilulu ni be korni buli e na nonra i tuba ki na babarau e na buku ni lesuni ni buli. Tale masai koengo na nonda i rongo ningito e sabande takana ndoni be baka tabuli dini timi ni Fiji Water Flying Fijians ni sana senga ni nangai toso e tali na nona kontraki e na Fiji Rugby Union ni na dhabo na mbakiongo e barita kana itutuongo na Loxeliu ni Flying Fijians e na nona nrauni beba ni bola mata ni mbera ni mainuru kana timi ni biti be Englandi e na ndona kaibi bola katisara e na kota final ni Rugby World Cup kabo edori mai masei e mai taura na turanga mbaki basanga bulu kadiongo na itutu ni nduru beba tabuli ni timi ni biti ni oti na nona mai kre na nona bodingu ko Van Kota e na bula ko February ni ambakiongo ena lomanga ni dio na bula na nona taura na itutungo e dhambi kina gina kota finala ka bonruka talanga kina na timu ni Australia nei mataini nguna ni oti vitsanga bulu na ambaki nimbera na ngito lebu ni burubura ba nruka kina na timu ni England na ngito na ibakatakata na kaitul sanga bulu kero sanga bulu karua mai tukenem ena bula ko sita e bula ko rivalui ena kena nguna me sabandi taka kina voi bola ni sana sanga ni ngai krena toso itali ni nona kontraki ni afariu ni dhaba ni katulu sanga bulu ni singa ni bula ko December. Kasaba bina kata kira nandong gito na ibolis lesi kira kede nandong beto ko ni kakuria ni sanduan dia na lako ena senga ni nabaga madala takarawa.
Arto na sanga na Fiji Rugby Union menandua na non rato na mbose ke nandoni beba tabuli dini timi ni biti Simon Rewalui nembara nirto na mai dingo manono ni bola ni kere bo dingo. E sabari taka na lomana ko Rewalui na nona sabia beba suka na itutu ni ndoni beba tabuli di ni Flying Fijians. Arto na sanga ni baku koua arto na sanga bako ko ni bosota na bali bola ni rakabi na non da bonua. Merto na bei tala noa kanui taka ni na raoni bei sautaka ko Rewalui na nona baka tulewa. E mai bare taka na chairman baka tawa ni Fiji Rugby Union Peter Mezi na nona baka bine binaka ke na nona maru taka na baka levu na iwaru ningito e roto bare taka na nonda ndaungito kandila nga nerto mainruka na kota finala e baka bine binaka takira na ndaungito na nonda bare taka ki burabura na talendi ningito e tu wikenda kasala ki rongo kina na yada ni nonda vanua. Endina nirto usanga ni dhambe gina semifinala e matata baga singa libutu wana chairman baga tawani e fariu na nonto ingu na dorbu kandona ka e ndondonu menda na dhimbitaka. Rasa na tandu tingo mai na kabi ni singa ni mataka na leo rosanga bulu kabana nonda ndongito kerto na boilislesi e na rarani wanga buka mai nandi karasa ndui suka tale kena nonda ndui kalabu ningito na nonda ndongito karangito tiko mai balangi. Arto usana boro taka na singa ni mataka na e fariu na nonda kindavaki na nonda toni vala e na rara ni wangavu kamai nandi. E mai dhapa e nanduandela na dedere na nonda tungito na nonda dhorobu ni uti tinika lima na madhawa ni solimbula kei na dhakadhaka kara matataka kina na nonda vanua e na Rugby World Cup. E bunga era sa matataka uti na nonda vanua e na mbutu rara ningito e na kene baka tangi ngende dhake sara. Ia e vida sara era sa baka ndeitaka na dhanra e na ibola i tuku ningito rugby na nonda vanua. Ia vero tu na nonda dhorobongo era tu sarawate bunga saranaka ka bunga wekenda na numa ni na siang ni na rawati. Ni bulu binaka na turambale na marambale nonda kuno witi na turana presidente na prime minister na cabinet ministers na buno na luto na maten tu chin kabanasan bosang ngoi Valencia sama yo chen ngito to mai tabra na to gravita na le ni timibiti vetor no mo na wali bona kaluna na bitang maki na bikaron tu na nombo sang ni raro na gitar ta chugo arambita to na ra mata bale arambita to na na radaka na bonu ra baita tekin ratos tu na chinga baba na madamo samida bani ko abe musi kimami kede ni na dole bitu ko ni kimitungo pibit na baba ni na wale musara bikemni na nomni bi maslaki na nomni bitokon ni ko isani tutosavaki isani tutoso na consistency ni koda falo to ya dapatar mai katoliti me datal koda falo na mai kisa koya na karto rawata na darubo o bota dondon menda babe na kabarto na golebu menda da na top 4 isani ndana kan ndendre wambota na tor rata bata na plenta que vina na da virga sidak satu na program vina ka mai bit na pato e ver na local players ya na ndrua singe rua namba kingo to ya na top 8 arto sa lako taka main na local players mai beach na gitu na rua sa mai sota na ndo na bi mama e vata kerto na top 14 players i pranise UK Japan bi na bona gitu gin sa ramai toso na ndo na level and the vambota ni sando na pato e bina sa tu ke matanga posini vambota ni gini ni da bina kata keta na ganga sindio bina kata na nuka ini sabani tu ni ko ba bina wali wira keta na be coach Simon Rewalui be retorno maninjia be retorno co-coach skede pakina be kapten ke retorno dorbu musiki mami keta na lewi bici rasin rini posa baka ni na be kimuni kerkere usa musun rakeden rona presidente prime minister tinga vanasa na bunan lotro matento ira na dorbu na ngonelo mai biti na be bonotani na ni mami ba ni bina wali be kimdo na dorbu na tabile bondongaraba en singani kwa. We are so proud of you. Erto sambeta ki Tom Curry na kalabu ni rugby na Racing 92 na buku ni bebe sukabai dorbe tusoba na sota kena timi ni England na mataka ni moniti ka ndo na buna na nona senga ni boga dabarakina nangito baleta na mabua ngarabi bo bunu e tusoba na loma ni rara na kota final ni oti na nona dumuta ko Curry na bana ka senga ni banga takanalinga na mebesuki ko kina na loma ni tinigo wal miniti kanga ingitu tigo meda basar ni kabit sa bul karoni miniti
kanga isusumite ko yani ko isofo masi ana singa tu city labe tadaki tu mana kala bune rawina racing 92 na matangali bebe su bo dirongo na namba bitu ni England kala ke bo buna na mabwa ni ndurui tu soba esa bande takani rasana sotabi tu soba na kenan dau ni bikango ana vida na singa mayongo me bande tegi kenan na mabwa e koto enduruna karto usabano ni tu na nona kala boni na ragawi ni na mbula totolo mai na buku ni mabwongo esa tutungi tagi ko kari na buku ni bebe songo mai buana ndoni watang sidi ko Matthew Ureno kena television match official Ben Whitehouse ana non rondikeba na bebe soya karo main dobata me kuni to soitale nei tutungi nei kari ko tisoba endo nandongi to kalasi ana non da burubura ka mandongi to pinaka ndondo na sota ke Australia ana non tongi to botu na rugby world cup ka bebe ke sarabalibu ana gangaungo esa mai bande takia na mbongi ni sana batangi sidi na nono tungi to na timini All Blacks ke na Argentina na mataka ni Singapore wai na turanga ni Australia ko Angus Gardner na sota ni semifinal ni Rugby World Cup ongo e matai ni ngau na me batangi sidi kina na turanga ngo na ndo na sota ni semifinal kasaba bau tina nona ngito na Rugby World Cup ya asang ni boitabe na kota final na turanga ongo ikali maningo na mena boitabe tu kina ko Gardner kan dua ekilele butali tu ngana butura running gitu en super rugby e aba tang sidi talanga na turango en bala takibonua ningitu kina na All Blacks kartunganga en July en karoni semifinal en aba tang sidi kina ko Ben O'Keefe na turanga ni New Zealand en nondo tu na sota na tim ni England ke South Africa kan ba authority ningitu ngo mai Paris na mataka ni Singatambu na turango e aba tang sidi na nondo sota na tim ni South Africa ke Buranise na kota final kartu main ruka kina na tu kini rara ni timni baranisi na ke rusung bulu diwa ke rusung bulu kawalu na raw ni na saraba na nonro na sota na All Blacks ke Argentina na bitu na kaloku na mataka ni Singapore wai na Fijuan sabande taka mai na tuai boxing promotion ke na FMF boxing series ni sana ruati ko na wala takim beleti na rara mai Prince Charles Park mai nandi na beleti ni PBC Ocean original title e rona be bodu taka ko Winston Hill ke na champion ni welterweight men New Zealand ko Dylan Acha e sember bagantu ni nruka enandu na nona be badu na ikaroni wala takim beleti na wasi na ono sanga bulu kawalu na kilo karona beba dukina ko Mikael Rabalada ke na featherweight ke na kena ikasa mai Papua New Guinea karawata na metalikul mai na Pacific Games ya esang niya balati ko Rabalada na rongo e tigo buwan kena ikasa yan na baidoriti ko na sot ni FMF tuai boxing series ni kabani singa ni bula ko November na rara na Prince Charles Beba kasar nga. Paniray do tokongo. Nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau. E dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock'n'Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Veni Raturla? Singa buglulo ni Simon Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutuloy ni Simon na tinikantuwa na tinamniti may kamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met kauti kanda bataman. Ena muna nga una na levo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se
o nga ngwale sar ngali to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawatala nga ni rutuli dili batakan ni kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na bima maniono kina vitu ene kabuni bugululu be kemudawe California. Bima mani ruene kabi kina tolu ene singlewu ni lotilebu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan ni kanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonoto stoa kinanomu mati ni katumba. Ai, kemendo bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemendo tindika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibo no kinambele. Pai, karek. Daw wala may we. Oi, doon sa ito yung nikila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tukang ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Bila sa boleh turun kena marama teruk kena ngone leo jo nama tua ke Rosi sangi tu weekend na kap de bengara ba tentang itang tu be waki sa foto weekend de tikron meniti me bana kalo ko ngono go vio kan lamani san dolo tikin no ya kena apply ta kena green card de na ngoni sal ro ton tua ka rau ni ndu ngole mekin na puno lewo merke sa uli ki saranga as a permanent resident kembali ke bakau sarawatea ngole me Amerika o cheli menembaki sarau nyo sa neutralize tegi sarra mon duana leo ni bono tunde kembali nom passport sana passport saranga ni Amerika ya en duana ka endongan revi o ya mondo ambita bata todo ko sarbo bina kana nomu vika bagai bola na matay mantanganika na kaya dapat buci papa lagi the right documentation for your USCIS green card application. Donto na michiku bike muningo. So nga kamu na tukuna rani bike munike baka liba baka tatar chuko. Au sa chuko rango na kena website. Au sangai natamo so chimeo na baka rotak. Kani kenda mai bicin tanto leu tu nonta baka tatar bombi bike na sam chumai. Na kabe na ngani komatai na mu bol ni sutu. Asa masar tunga. Bol ni sutu. Kene kerua ke bakai cukup sona nomu record se records mai na hono ni vilawai tana cungo na court records ke bakai endo kile tal tumbangan na nom police clearance merturo ni bangandi tak ne sana go ni ona sanga ni mai takabin duana ka se ortono redo turangan goa cintu nembak ke poli bebe suata kabong gong untuk me klibi nak kena nomo police record sana court records kebaka wasala ko cuma ya Amerika dan to ngona ka man to tenils multiple simbolo cukup bikemni ya kebaka sisianga arto bina kata nomo current or expired US visas kebaka bawa ci sama ni matina otimuni kaimanda yanangan revik saranga oya non death certificate of your spouse or former spouse kaya kebakan rusa bimbiu kebakan rusa bimbiu talaki na nomon ni otimuni dengan rebin na divorce decree sendon na ibola mebakan ditaikin ni kemun rusa share saranga ya legal namu itu bagi labo financial documents kebaka ndona ngauna o porro kampe kana o kala singa apply be le bungo kebaka ngol be kan do bonua o sale o state kartuna bangan rebo ke no immigration violation records kebaka baka mau chiko ngandre bina no marriage certificate o bos chungo na buku ni kena sandolo chungo na green card application ngandre bina no marriage certificate ndo talaga no medical ngol ben dono buni wai certified mena le bagator dono no medical examination ngandre ben no document ke dia ko wa bo bagita ben non da mati valu sen do tala mati val dono bunua ngandre ben no military record o bore ta jugana min dono no police clearance a certificate no police records no prison records ka bakata lakina ke baka invest tu non dono bunua ngandre ben ke na proof ya kebaka talanga enanga binakat talanga emon nandu na nomo o sponsor proof of your sponsor's US citizenship or lawful permanent resident status kede o chuchinga nomo valid passport kemambale nakatudungo pambutan na raw sa rabikenda mentalanga apply tagakina o yan na green card lebur do bakta tarma do bina kana bingon sa ucian do bos chukina asina ti mata kimbau ando baka mata tak sarcha ki no ya na vital no to doko ni green card ka sandolo sarcha kana ngono go karanyo ni nandola baka na website ni matin tu lebo Amerika sando biu tak tal chukana radio bulon to pataran go baka muria mandoya ya ndo lebo talanga na tar bango kaya baka uchuk mo England tu Australia o ya una raw ni apply ta kan as long as you are a citizen of Fiji kembali ke cukup Australia se cukup mai England se cukup mai nave matin tu tabanga se rawngan yo na apply ta tali na vital nongo
Ya nangon sana ke baka naman tarindo no mendingi oni nalisunga no to pono mani bicho mo lipotor ring meka o chao ni sana kai ngole mai na pono le merke na kau betu ko reno topo le amanda ke baka o ndo baka torong so sangambe ka mo ngole mai ibalang ibanganti genrenre o la beta bikamuni sendola chungo o ya na ke na baka sama ni green card lottery o koya itu untal ngapa ko na chances ni ndue nganga mai nondo pono lo mani vici sa toso ta kesara na ngonongo re chuko libu na vi matupal sar mai grid chuko maingo era rawata sar chuko mai nondo green card ya na kena tare na baki ruo sa ochi na baki sa ochi sar la ko sar chuko mai na pulin libu Amerika bombo tini dara bibu ketak lele besar sa pata tar chuko mai ni radio bulun do pata hey mo ta ka pata na kango na ta buso chimo ena ngandre viau ikino mun talibu ni mataka reno ngolenga na type ta kamantanga documents da ngandre apa ano mo apply ta na green card so ngara ka reno patarong tunga na Google na police ranga mi bikemuni ka bota lagi na website to santum bita ta kitsugani ena radio bulun do banta na bingo na toto sara pomoto na bibuka ya weekend ni si boto weekend ona minute me pa na kloko na mga tsuma insiblo pa ena 10 minute ona vital no wata ke pola ni bosota wata ke city ni raturala en wasin ngona tos ni ngona so mo chuko na programo ya na company benaka na divine group of companies ke na mauli mata ge na ma chuko mai ya ni sibna pa en tini na maniti sertara na bambul chini kin bela na wang libum bulu benakai bota lagi na be elno wiketonga ni bulu na itati ni DJ bulu benaka mbula malala ngabesi ma Australia waga sa tala me New South Wales labe timbale suba bota lagi na be langi F waka nuni vinaka tuyani blessed afternoon to you Miss Kopa all the way from Mombasa in Kenya mai Afrika na wakanda mai Kenya ngo do siamo tu mai na via kapito to sar bakala kire no pasi ponene levo na kabi de bengra vende dai ono ko chicken da manda metana rongo da manda intona serre ukila di lele usar do bako muritu na kabi de bengra vende dai boto ital sunga kino pa bimbi Rexen mai dandinong mai Malevani mai Australia na kabi ni bengra vi dai ngona italano mai be kerin damundamu na ilabu ni Amerika sweet toko ya timbul benaka na caregivers to ko sar ena kai benaka de kuwa bula tadingu benaka siamo chikuma yukaya Tua
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kanda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani.
Totokan domorto na dua ben wa Sacramento e California na italo ni ilo ya na rongo chicken na mo Max no lutengu watala kena ve turanga ando tedingu John Rolang na kabine bing rabi din tai sip to ke tala pa na wall minute ni o chinga vida ni tuku ni bolingo na radio bulon do bante San Francisco klana daba to sana bana mate na toso ni ngona na bing rabi na city veni raturala ngai nama ka to mai do ngun lek serangango Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Dina to zoko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singlebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singlebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singlebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatamu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Yung 2 tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni ray do tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baga madawa na toso ni ngauna. And Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua and tinamaniti vay kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco. Mikoti Kanda Bataman. Boleh binaka tinay Matthew, isawa kuskusibe. Isa, ni boleh binaka. O se vive mandangko kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Yung layu kutaka bakatotolo, ni bernirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 Rualima Saiba, Vitutolu 5 Ene kena itugutugu matalalay. Dendram beka nang wala ni kibalilo tinabugo ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima manion na kabini bugululu bay Kemundo ay California, bima manindu na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo ay Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda vatamay. JJ's Food Shack. Itigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo si tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pai kaya na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. And a Vito Koni ni Divine Group of Companies, San Bruno Cavaba, kay na Maolimat. Na mama sa oti, wato wale me urai le suba sara ba tolo, na embaki 5 katulu enda sala ko sibita mai. Menda kilara o mandangaki na na ibuka tangen dengan denimbula enda saya doba. Betega bu mena tini kadiwa witu sangabulu. E amaru tagitiko kina na nonda penua, na nonda tungalala. Sabunga na dangadakan ni ibuka toro da ketaki. Enda sarawata. Enda sarawa ni kaya,
Tasamba daw makatoka ibiti ang nangaunang ko. Ya, kaya huwa sibida kasara, kaya baka may aseng, nang boleh-boleh so kanda turu mamai, beba kana buabiri. Kaya dobi tarabi na nonta benua. Ena lo mani 5,50 katulu na yang bakin itu ngalalanggo. Nisa dawi kalau ko biti kina be buat torda ketak. Kay kau tiken dalas kilos tali kimurni. Na buabiri. Sau lebu sar. Enda se sau mati ko nikua na kena ibu kata badam. Enda nawaliera ba ibe. Kaya natarulib, don naman na sauma. Anda sesengat ko nga ni waliera o medyo banday-day. Kanti na nga ni buong ka na ibuang madala ang darongo na biro na biliutaki. Ya, erombe ka, di bukan dita ka ng mata nito. So, irerato ka na itutu ni biliutaki. Na sana sengat talinyado yung muri na buwabiri. Kaya bakaki na, asaladabo menda murian. Sa kalambote na ibalong Palestina, niyoti na non rabokatata, na ilawlaw ang batikan din Hamas, na rabokatata may Israeli ni kabito ni singa ni Bulongo Okotoba, karamo kumatikina ng ngonelalay na marama, o ira na turanga kaira ng gasasar. Ramo ko ti kong na chiu kasi nga saratu nga bira na yarangi se meramba o kilase singgama. Inedo bira na bay kabang tumambula. E traire na mado sawat. Irakudo na marama. Asa nga ni bukan duin-duin taki. Ira na ngonele o kaira sama tua sara. Sa baka yan doon na ibaraw. Tangay raida tali bukan doon na kinamatalya. Napakadada kinalambang bula, yayadong ko wiran liw ni Bonua, erasengan ni bagay rangi. Era bagay raita ka na non rakaway, kakinroa na bay mata ni tulilebu na bay sa ibura-bura. E na iwaraw ni bay balolo mataki lolo bira. Kaya dong ko wiran na chiu. Kaso, era sekinroa takatiko ngaongo ni sawat yan doon na madawa. Erasan dua bata na bay mata ni tu ibura-bura. Merasan na to bata ke Israeli. Saya ado tiani na yarangi. Ke iran na lew ni non rabay mata ibalura sa buka batayan ni ki Tel Aviv. Ke na non yarangi meralaki buke Israeli. Rabay buke ti kong kuhan na non rabu kasasata ki na Hamas. Endua na mata batikandi. May Gaza. Era toko niti Kongo may beira na kay Irani, kinabi mata nito taleso may Palestina. Era sabang aray takirat ko may baga malua. Ko na mata nito may bakata ki Lepanoni, iti ko talenganan ng ramatang batikan di na Hezbollah. Syria, Churitani, kay Ichpita. Sa kinimbalin-balin ni Rasabo ka buli-buli ti Israeliti kong gona kinameta. Sa ngay bo nga nawasa-wasa, e nawasa do'y mama ng Mediterranean. Mera baka tulosib girat talinga may kina na Israel. Ya, dakilan ng matanggali balunggo sa balagusar. Na daw rongod baka bundu na so nangauna na baka dada. Kinanon ra bagay adoloman ra na matambatikan dieso. Yan na kinay baga tangin tingin di ang basikan ko. Sa baga dimbi balu talanga kino Israel. Kakaya meron na pa kawang bukot taki me kakua talinin dua yung bula. Beira ng matambatikan dingo na Hamas. Membukol di bagan dua. Nandela ibura-bura na bay kaya rakilay kina. Kaya isa nganing boleh-boleh wala nga. Sa ating kabubagay doon rataliti ko nga na nonatakadak, itatanggom yung Israel. Nabay kaya doon tikong ko, e nabono Gaza, ita ba kaya vaniti ko, e nabono ko o Gaza, e adana ba kayo bolata ang buo Filistia. Go nabono ni Koliadi ng Ganga,
Iudabuta na yadoea, Filistia ke Goliathi. Sa rawan in dakila kasinga makina ni sa makawasara na bay walwaluti ni bay matani tuike. Sa tigabumay na non raungaw na naisebu ni tuyi Israeli, may bay Saula, kay naibalu may Kilipoa, kay murimay naibalu bata kay na tuyo Tebita, kay na tuyi bay Tarabi. Miadobi kenda maingo ni sa o tolu na undolu na embaki, era sebe bol-bolu titiko nga. Era sambol na bay matani tu, ni sa kadang botengo na ibalu. Kaririko taki, ni sa toso endua na iwasin ni Pura-Pura, kina sana rua-rua. O ira na kay Palestina kina bay matani tu baka rapea, era sa toso batayani, kay Filistia may na Gaza. Yo ira na Israeli, era sa toko niti ko may na bay matani tu lelebu kabuto niyaw, Pura-Pura, o sa dabuta o tiyabida. Berke, bola tangane, Poranise, Chamani, Australia, Baukinoviti, sa sanganindo evo, kenay ray-ray, irasando ito namua era binakata karanding itaka, sa ray-ray basi katikongo na ibakata kila-kila, ni katolo ni balulebu ni Pura-Pura. Se o kwendi na sesenga, tanangay raida to kabuka malua. Ia na kadambote ni walugo ke ira tiko maikina. Rambau lewe na talitiko nga so na nonda ilako ni tau ke yan yebiti. Karangole ani baka ngande. Merala kitiko na solip. Tau baka yadori baka yambaki may Jerusalem. Rambau ngole talitiko nga kina na maramana rokotin raketi. Rote momo kepa. Doa na italatala, manasa kolibuso,